Kiza poitive. Kiza tam. Mail anga zong hi theo the thue. Kiza tam anung langa. Kiza tai. Pathen in a hope now 14/7/2025 le 31/7/2025 ni khwa. I hope now munni kan simdo nomin hoitat ngayote. Kadai han kacha te ngai lut na zalin keiman van mun kalal to na mun seraphim hon ewa choi naw mun sangin hijita sal hagawa neiwa choi naw munu keiman ka ngai zon ka hangai zon ka ngai lu kacha te building in keima ka hunge van muna wa choi la ka za hi hagawa wa choi la hi in hichilai muna ka za ta sa ka sim keima ewa choi dinga ka sim kalim le kamel pu ka sim ka chate ta sa keima ewa choi naw o keiman ka ngai nom zoi neiwa choi naw hin keima lung na sukha pe no ve ka thupi nani no naw hin keima nei ki pa sa pe no ve nang howang mi ham phan hi ve nang ho hi chi van noi le sit lo dinga ka ko ka chate bo nei povin van munazong ka go loading ka ko ka chate nahi ve hallelujah Pathenin chilai e vil now mun e hope now mun alhangai dan le chule athupi hole amai wa choi la isa now akipa na alunga su kha dan alung hai na ho e se pi now thu chang pathen kam chang isim do hin pathenin azazo sia ding pathe bo han lang online ayang muntina hong pangahin sila tunin jong chilai munidim set tawin azo pathianing will phado pung thum dan tiang le lam lian na humi hung le ding ta sanamin chule ata san lohon jong anavet mai thewin tuni pathin ngai lu na kidan na he amo zo si jong tunia he inam pumpiwa phone khoi theo se tam zon in vet diu ta sanamin tuni in pathian evil na diu phale ni khuti ho tuni in sei pi jingovin ong het sa jingin ong het sa dung zuin pathian vil nam jingin tuni zong pung thum tiang le pathian hum vil ki diu he in angai lu cha te ho ngai lu ta hi zong le han pathian a phat sai hum vilwa angai lu na oche ngai hu ho pi jing jivin pathian ko ma ki pa thun sei du pathian thangwa nan ne yotin chule alhacha di ta pathian ama de banga pathian na na tong alhacha te ho evangelist nu hin evangelist pu hin man cha the dinga alhan golham ne robot a hin chule upama ne wa hin chule lam kai hoi zan ham khat jong pathian aman cha tam ta men mo zo se zalin pathian ko ma ki pa thun seutin tu na man cha di ho zo si jong pathian nga taw nan nei piu te online na han lang chile chilai muna jong le pathian ngai lu na o cheng iza ho i he thiam the na divin pathian hinga thu motin tu ni hi ulcer so gol hang chapang ho jong lampi iman vet call di we hin am ho zo si jong bui nam lo hela pathian program te ho he chal ha the na yong pathian hinga taw na an neutin i theidan chin pathin nga taw nan neutin upama neven taw chen en siam pi ki pamin te